Pozdrav ekipo. Ok, dobio sam zadatak da vas pozovem na radionicu eksperimentalnog filma koja će se održati u sklopu Škole medijske kulture u Varaždinu od 18. do 28.8.2021. Malo sam si tu napisao neke glavne zadatosti. Moje ime je Tomislav Šoban, a moj asistent će biti Petar Lebinec. Sad, u radionici je upakirano niz znanja koje sam prikupio iz likovne i dramske umjetnosti. Gledat ćemo filmove i slike. Sad, kako ćemo ih sve gledati? Pa ne baš, malo ćemo izokrenuti neke stvari. Pa ćemo slušati glazbu. Naći će se tu i nekih, recimo, plesnih izvedbi, a i performansa. Gledat ćemo i okolni izvanjski svijet. Gledano ćemo i analizirati. Sad, učit ćemo pisane norme, a s druge strane postavit ćemo i neka drugačija pravila. Pa ćemo s druge strane i zakrenuti ta pravila. Razmišljati nekako out of the box. Pa ćemo s jedne strane imati zadatke opisivanja onoga što vidimo i onoga što smo vidjeli. Opisivat ćemo i ono čega nema. Slušat ćemo. Slušat ćemo i govorit ćemo. Pa ćemo i snimati taj govor. I ostale zvukove. Pardon, ako vam je klaustrofobično. Da vam malo ovako pomognem s te strane. Pa ćemo kadrirati. Klasično nekako i s druge strane dekomponirati. Pa ćemo fotografirati i snimati. Pa ćemo onda to nekako u nekakve smislene ili manje smislene cjeline slagati. Možda najbolje reći u novo smislene cjeline. U svakom slučaju, ako volite malo drugačije i čudne, inovativne postupke, dođite na radionicu eksperimentalnog filma i istraživat ćemo zajedno. Vidimo se u Varaždinu. Lijep pozdrav. Ćao, čao. Ok.